subconsciência. Misy atao hoe langage subconscient. Le langage subconscient zany misy subconscient. Raha ty zany misy partie hoe volantsika iny, misy ny conscient, misy ny subconscient. Ny langage subconscient zany izy io diffuse. Zay zany mila volaninao raha ohatra ka anao zany te ho tonga amin'ny tanjonao io zany anao, fa tsy mila volaninao te ho zany tsy misy subconscient zany. Te ho te hoana, tsy karaha zay zany, efa mana. Satria ny subconscient zany izy io diffuse. Amin'ny fotoana izy io diffuse zany ny subconscient zany. Donc zany izy koa anao zany tompanam-bola, mila volaninao izy azo ty fa manam-bola. Iny zany mahatonga anao tsy volagna zay zany. Voalohany tsy misentir confortable zany aminao satria anao zay ty zany broke hoe takatelo tsy manam-bola nefa anday volagna manam-bola itsarainy namanao zany. Ery namanao ndraiky divilagna misy anao jiaby io zany anday itsarana. Misy jugement zany io. Raha ohatra ndraiky zany anao zany mbola vohitiko au première année amin'ny université ndraiky amin'ny médecine zany, voatika anao mbola hoe amin'ny docteur. Mbola première année io tonga defa mbola docteur magnano zany koa zany. Mbola débutant amin'ny entrepreneur, efa volaninao fo, volana fo. Satria zay zany ny sensiny misy vidéo lefako miaraka amin'ny stility zany positive self-talking. Io zany arakaraka ny raha volaninao fo zany. Izy koa anao zany millionnaire volaninao zay zao ty zany millionnaire zany. Izy koa anao zany ataoko fa azonao zany le raha tiako volagny. Mila volaninao zany hoe za zao ty millionnaire. Azonao zany. Fa tsy raha anao broke isan'andro. Efa hain'olo jiaby fa anao broke. Hain'olo jiaby fa anao tsisy raha ty. Fa mila mialy environnement be zany anao, environnement tsy misy raha ty, avy eo commence zany anao mivolagna le raha zany. Fa hoe za zao ty zany millionnaire. Volaninao zany zany. Fa azadina fa maro zany jugement, indrindra zany olo andeha agnararotra anao manomboky eo. Maro jugement ndraiky olo andeha agnararotra anao manomboky eo zany. Donc zany ilaigna fo zany fivolagnanao i raha zay zany satria kila raha volagnanao automatique miboaka miseho. Fa azadina zany magnaraka antsika magnazava mahakasiky ny dialogue. Io zany misy dialogue nao l'extérieur. Amin'ny fotoana anao mivolagna izy zany magnano dialogue olo izy koa fa mahitanao mandalo. Misy dialogue extérieur zany tsy aboen'ny olo iny. Hoe tsy mino fa anao zany mitonga izy. Fa misy koa zany misy koa ny dialogue intérieur. Le dialogue intérieur zany io zany le fitovantsika mieritseritra zany. Fort probable zany mety négatif zany dialogue intérieur an'olo araiky. Donc zay zany miantony ilanao le vision bory de mi-reprogrammer le subconscient anao ary magnapetraka anao ho en place izy. Satria subconscient anao tsy ilay magnapetraka ny futur ndraiky ny fa c'est fa zioty fo zany. Donc zany ny raha azo koragna zany zany anao zao zany millionnaire. Anao zao ty zany olo manam-bola zany. Anao zao ty zany olo tafita zany. Sakaraha izy ka marigny zany raha zany izy ka tianao tsy avazay amizay ambany eo de azadina zany mampody raha zany zany isan'andro finila zany alokanao hoandro igny zany ampodiana fo zany raha zany. Raha mila information bebe koa zany anao mahakasiky ny billionaire brainwaves zany izy hitanao miaraka vidéo ty. Billionaire brainwaves zany hitanao miaraka vidéo ty satria you don't need to chase money but you need to attract money and become millionaire and even billionaire. Peace out.